روشباش خوشکو برن دلال اون همیشه بخیراتنه ایرو امه باسا واشان خانه لیسه بکن که لآمده یه لدل کردستان دانه ریوه بریوی وی هون دبینن برس لال لالشه اوه بهورگلی جوارا درقا باسا کار یعنی کار واشان خانه بکه از تنه بیشم که یک جوام واشان خانه که هری پرتوکن کردن ارمنستان چاپ کرده کرد سوویت گشکی البته واشان خانه این دنجی هنک چاپ کردن لی یه هری پر و یه هری بده و جدی اف جامعه را چاپ کرده یان آنگو بگوتنه کدن او کتابین بالمه که 5 سالی بره یعنی 40 سال بره در کتنه و حتی نه پیدا جی ندبون بسیار سر وی واشان خانه جاره کدن زندی دبن و دناف و گل ما کردستان داتینه بلاف کرن یه ما که چاپ دکرن سر هفته 500 حبون و یک دخواندن جی بلکی 50,000 کس بون جبر که جمارا ما اوقات بون لی بسیار واشان خانه لیسه ام همو برهمن بجاره این کردن سوویت نویسکار و هلبستوان ما اینا بودنگ بلاوی توایا کردستان دکن تو بخیراتی که لالش که لال لالش امه دست بکن خوازن پیشی تو هنکی باسا و شخانه بکی کی جان سال دست بکریه و چه زحمتی دیتنه و چه کار مزن پیشوانه و اون کتاب خاله کی داره بلافتکن یعنی خاندوانه و چه قاسن جمارا کتابه و یکو بیجه پاشه پرسوی خواه برهف درکن کرم که بله همو بینرین هجا سپاس دکم و از سلاف دکم جبر که درفته که امکانه که ریاد تزه و به هفکاریا کک تیمور خلیل ام دکارن دنگی خواه و کارو خوانته خواه راگهینن و از گله کیف خوشم و از وازم هم حسکرن و حرمتی خواه پیشکشی دوستین هجای کلمه گهدار دکن و شانخانه لیسه 2004 ده لآمده دکانه که گله کی بچو چکده اما بمروف کاره بیجه دور 5 متر 6 متر کاره جی تونه بو جیه کی وره بچوک ده سوکه که وره گرتی یا جرد بیجن لبام جوان بیجن پاساژ که ده ها ده آفا کرن و جوی روژه ده مدور 520 حب برهم چاپ کرن به گمان روژه اول ده ناو وان برهمنی که چاپ کرنه ده گرانیه که مزن یا کردین سوویتی بو یا جی به تایبت کرده می ازیدی نویسکارین میین که لرمنستانه برهمن خو آفراند بون چه ین کنها دجین چه ین کنها نمر بونه و برهمه وان حتی کجمهات راگهاند خواندوانان دو 2004 ده یکو روشا ولید دزانه دشرت و مرجین دجوار ده ام درباسته بون و مخواست که ام به زمان خواه به دنگ خواه برهمین نویسکارین خواه چاپ بکن و بلاو بکن دما که وی گاوه ام فکرین گلو پیدویا خواندوانی ما آن ملت مش چه هی مگو بریا هر تشتی جه برهمین مین بنگهین هی این کو بس سالانه ل 4 نکارن دنیای بلاو بونه این کو گمرو ج زمان وان ج تبنا وان ج آواکرنا وانی هبوکا سوده ورگره چه کردن ارمنستان چین باشوره ولید چیل جن جهرنگ جیانه مخصوص کم دستپیکده بریا هر تشتی برهمن وان مروانن هجا به ادیسیون نو جنو و وان چاپ بکن و یا راست
جوی وان بگینن خواندوانه خواه اجبر کو کاک تیمور باش دزانه گلک برهمین هجا لأرمنستان چاپ بونه مخابن کو گلک جه به آلیکاری و به پشگریات مبدس خستن و وان راگ هاندن خواندواناش بوجه لحضورا کسین کل مگهدار دکن سپاسیو خو پیشکشی تجی دکن او برهمانا مخص کو با اوای کی ریکو پک بگه هر کسی yani او برهم درکوین دروی سینورن ارمنستانی بریا هر تشتی لولات ما لسر آخامه بربلا ببن اون باور بکن دماکو پشتی که ما او برهمین هجا چاپ کرن های گلک انسانین ما جی ادبا کردن ارمنستانی چه بو جویجه اوان چه بو جوی فرهنگ اوانی دولمند کمروف جو کرمانجا وان تیر ناوه چه بو او کرمانجا زلال بی کو تکه بر پیلا بشافتنی اسیمیلاسیونی بی کو زمانه کی نلوتی زمانه کی پاکش وک زیره زر کو انسان کاربن جه سوده ورگرن جه استفاده بکن او بوان پیوانه وانی خوشک برهمنی نو برهمنی هجا چاپ بکن دنگه فریکه اوسف لآمده بلا بو لمردینه بلا بو لوانه بلا بو خلی چچان بلا بو ده همان کاته ده دماغو ما برهم چاپ کرن بیکو من لدنیای جی بلا بو جبر کو برهمین ما اما بیجه دگه هر دری جا امریکای بگره حتی ولاتین اسکاندیناو فرانسا آلمانیا عراق سوری گلک دورین جهه رنگ ولاتین جهه رنگ بر همه ما دگه جینه و هم ویاجی سر بلندن کیف خوشن باشه نازانی چه جبو خواندوان یعنی کسین که گداریا مدکن ممیزه دکن بینرین ما از خوازن جوان را هنک تشتان زلال بکم مثلا تخمین بکن که ما کارن گلکی مزن کریه لی او کار ده حدود ولاتکی بیچوک ارمنستان ده مایه به سالان ایجا نها به دستی و شنخانه لیسه دیگه ایجا توای کردستان و توای جهان جی و تخمین بکن از این نمونه که تنه بینم کتابا رومان کردی پیشن عرب شمو ایجا او پرتوک حیا لبا مجی پیدا نده بود جاره که تنه چاپ بوه سال 1935 و جوهشون دا چاپ نبوه دا تخمین بکن که روسا 6-7 جاره او پرتوک چاپ کرد به زمان روسی ارمنیا جی چند جاره چاپ کردن به زمان ارمنی لی کرده تنه جاره که چاپ کرده بود و او جی لمالا تو کسی دا تنه بود که یک مصطفی آیدوغان بلکه جبن عرضه درخست او برهم مثل لیکولین کرد جاره کردن هم اوریگینال اوی هم جی کردیا لاتینی یا ایروین یا هواره کرد او هر دو یعنی از جواره بیشم یا کتابا یا عرب شما رومانا پیشن به تیپ لاتینی درکته لی نه لاتینیا هواره لاتینیا کردن که سوویت چه کربون او بخوا عرب شما بخوا چه کربون تبی ایساهاک ماراگولوف او الفابا بلوی الفابا چاپ ببو لی نببو ملک گلی کرد هوایی جبر که جاره که سال 1935 چاپ ببو خلاص وکه که ایدی مری بو ایجا کرداجی که بخوازن وی کتبه بلاوی دنیای بکن دو وقتی دا بازیل نیکیتین یعنی کتبه عرب شما رومانا پیشن جروسی ورگراند فرانسی نوریدین زازاجی آنیا فرانسی ورگراند کردی ناوی ویجی گوهارتن شوان کرمانجا بیا شوان کرد او وسا بلاو بیا و به سالان خلقی زانه بو که رومانا پیشن اوه لی او ورگره بو
لیکن مصطفی آیدوغان همو یک زلال کردن د پیش یعنی پر پیش گوتنه که خوش چاپا یکم دا نویسیه و لیکولین کریه که او پرتو کیجان ساله به چه زمانی جارا پیشن هاتیه چاپ کرده. از تنه خوازم چند گوتنن سروی پرتو که بیشم که پیشی او به زمان روسی درکتیه سال 1931 باشه پشتی 4 سالم به زمان کردی درکتیه لی عرب شمو نایوه معنی که پیشی روسی نویسیه پاشه کردی عرب شمو عکسی وی او کتاب 1930 واندره به کردی نویسی بو جخواد چاپا روسی داجی هاتیه نویسار که اف پرتوکا شوان کرمانجا به روسی کورسکی پاستوخ جه کرمانجی هاتیه ورگراندن آنگو اوی بخواه به کرمانجی نویسیه از ورا سرکه جیوکم چما پیشی کرمانجی چاپ نبو جبر که او الفابا که تازه هاته بو چیکرن سالا 1928 حالا هید چاپخانه سوویت دا جی خانه گرته بو یعنی او حرف حالا دروازی واشان خانه و چاپخانه نبون لما چاپ اوی کرمانجی درنکت پیشی یا اوی چاپ بو ایجانا به سایا سروی او بیان ملک ما همو کرده ام جبویه که پرسپاس دویج که مصطفی آیدوغان را و کسین کجرا بونه هفکار آلیکاریا وی کرنه بونا چاپه و به تایبتیجی که لالش راک چاپاوی گلک بده و گلک جوان درخصیه و وکه زانم نها او کتاب سا دنگ دایه که چند جارا دلیسه دا چاپیه و بلا بویه و هر وقت کتاب اندنجی یعنی تخمین بکن که واشنخانه لیسه همو کتاب فریک اوصف به جلد درخستنه هلبستوان می هری نابودنگ پشتراجی علی عبدالرحمن همو کتاب نوی یکو چاپ کرنه و بلاف کرنه و اما پاش سروی مسئله جی خبردن که نه تنه کتاب ادبی چاپ که کلالش ساجی کتاب کردزانان که من ورگراندن دور چاپیه صحت وان آخریا به هورا درش کتن نه از هیوی جکلالش بکن برای سر پرتوکا رومانا پیشین یا عرب شموشوان کرمانجا چند گوتنا بیجه چا گیشتته و چه دانستندن که به چه زحمتی به چه کیف خوشی و درخست و گیهان در خواندوانمه کرم که بله براستی تا گلک آگاهین بالکش و کمروف جه سوده ورگره دان و از باور گهدارین مجی سود جه ورگرتن مثلا شوانه کرمانجان یا راست جمر جی تشتکی بالکش و وکا سرپریزه که چه بو جبر که بسالان چه نویسکار چیجی خواندوان جیر ین ولید مبیجن پرتوکا عربی شمو به ناوی شوانه کرد دزانی بو لی به پرانی مدگول قی اف زمانه که ام دخوینن یه عربی شمو زمانه عربی شموی وکا کویش دزانن هر نویسکار به وگوتن آخه به استراتژی وگوتن آخه به هواوسازی آخه به جمله نخواه هستتی آخه در دخوله و بمروف را دده شیرین کرن مرا بوی آوای جوی حزده که بگمان اف یا کگمه خونده بو دیسه لغاتاز نویسکاره که هجا یه کرد یه نوردین زازا بو بگمان اوج زمانه که خوشه لی نه عرب شمو بو مجد گوقع عرب شمویه لی پشته کو کاک مصطفی اف آگاهی دامه و خواست کو ام وی کتبه چاپ بکن وکا بگی وی پیواجهات بیراته جی کاک تیمور مخواست کو اف بریا هر تشتی مج کاک مصطفی رجا کر کو براستی جی کده گله کی مزن مصطفی ایدوان دبر وی کتبه دایی نه دبر وی کتبه تنیده یعنی جیانا خود بر وی زمانی دایی
هجای مروبه که هجای کو مرل بجنا خود بری بتوینه کو تعب و صعباوی امز بخوا از گلگی تشتکی مزن دبینم و ام خو گلگی جه استفاده جدیکن از وقت نویسکاره کیجی وقت وشانگره کیجی وقت کردکی گلگی جه استفاده دکن دما کو او مثلا کو برهما رسن یا کو جدوه عربی شمو هاتیه نویساندن یا 1935 de Ermenistan'e çap bûye behsavê bû me jê ew rica kir ku ji bawerim wî jî ev dixwest ku xwendevan lêkolîneran an kesên ku li ser berhem û edeba Kurdî dixebitin bi awayekî zelal ji çîroka ya ji qedera romanekê jî haydar bibin. Yani ne kadara insana teneyi. Canna kadara berhemeke jî ya jî çîrokek wê serpêhatiyek wê jî çêdibe. Weka ku kak Temur destnîşan kir ji Kurdî werdiger Rusî bazı nikîtên werdigerîne biborînin. Werdiger Rusî bazı nikîtên werdigerîne Fransî ji Fransî jî Nureddin Zaza werdigerîne dîsê Kurdî yani berhemeke Kurdî di ser du zamanar dîz werdigera Kurdî êdî tiştekî dineyî. Êdî ew berhem mere ji sedî sed belkî çîrok û tevn û ew herikandina wê şivanê kurmanca be lê berhemek dineyî ji ber ku du sê ziman ketiye navberê û li ez neşaşim di 1947 li Beyrûdê çap dike. Wê nusxeya me xwendibû. Piştî ku kak Mistefa bi awayekî berfireh bi hûrgilî ev çîroka ku min û kak Temûr awayekî Kurtasî bas kir wê pêvajoya û berhem çawa amade kiriye di ku di hin guher serarazkirin weka em ê bêjin hinek tîpên ku ji ber rewşa çapxaneyê kêm hatibûn lêxistin rastkirina wan bigire heta yani rastî jî serê xwe pir pêreşan dibû. Peyvek çend derva bi çend awayên cihêreng wê gavê hatî nivîsandin lê di esasa xwe de weke tercih ya esasî ya ku herî zêde erebê şemo karanî kîjane ji wê bigire heta çîroka romanê ya jî serpêhatiya wê ku li dinyayê berbela bûye. Di baweriya me de belkî kak Temûr piştrast bik vê dîtiname berhema ku herî zêde wergeriya zimanên cîhanê erebê şemo şivanê kurmanca yani hema bêjî wergeriyayê hemû zimanên cîhanê êk mezin ev jî bi xwe cihê kêfxweşiyê ye û niha em dema ku me wê gavê di 2009 ez bawerim me çap kirbû belê di 2009 dema me gulana 2009 de çap kir ev berhem hefte û çar salî bû. Yani de hefte û çar saliya şivanê kurmanca de şivanê kurmanca li ser axa xwe li welatê xwe insanê me cara yekem xwendin asas. Yani pişt hefte û çar sal. Bo wê jî em bêguman gelekî kêfxweş bûn û me xwe gelekî dewlemend hîs kir. Ji mer bû motivasyonek gelekî baş da ku em karibin berhemên Kafkas ya yên Ermenistanê yê Kurdên me ezîdî em bêtir çap bikin, bêtir bi wan dakevin û me awayekî na belkî piştredîs bahs bikin me bi awayekî rêk û pêk hewl da ku nivîskarên Ermenistanê bi hemû berhemê wan bi xwendevanan bidin naskirin û xwendin. Belê. Yani yê erebê şemo te ne tenê ew kitêba wê romana pêşîn çapkiriye te hemû kitêbên wî jî çapkirine weke zanan ya hoko jiyana bextewa û ya here giring jî te dimdim çapkiriye dimdima erebê şemo te ew jî belav kiriye. Niha ez dixwazim me ji bînerên xwe re hinek tiştan bêjim ku belkî
پشتی از بیجم هنک هوال بیجن تگرکی نگوتا یعنی از هنک کسان رخنه بکم لما یعنی از نجوان مریانم که بیجن حیان ما به هفران ناخوریه ما قیز دایه هف ام رخنه لهفده نکن یعنی او جامعه نه دجیانه دایه نه حوجه که مری رخنه بکه اوا همو دجیانا روزانه دا درباز دبن ده ادبیات دا درباز نبود چه هیا گرکی راستی بگوتن نه کتابین یعنی که لالش او واشان خانه که او ریوا دبه نه تنه کتاب ما که چاپ بونه جارک دین چاپ که هیا او کتابین که بال ما دریه هنه کسان دا چاپ نبودن اوانا جی چاپ که مثلا کتابین فریکی اوصف یعنی یک جمزنترین هلبستوان توای کردستانه نیوه برهمه وی لارمنستان چاپ نبود یعنی بسایه سر خانماوی که قیزا حجی جنده مزنه فریدا جواری او فریدا جواری به سالان همو برهمه فریکی اوسویه چاپ نکریجی آماده کرد به حسط یک گلکی بلند و همو برهمن باوی خواه حجی جندی جی اوین که چاپ نبون یه نیوجی مبون او جی آماده کرد لی او آماده کردن و تیر نکره اگر وشان خانه لیچه جی خواه بخورتی ندا بر بیکاری او همو برهم او کرد یا چما با ما چاپ نبون از باسوی یکی بکم نتنه یه فریکی اوصف حیا کسی که گرکی کتاب فریکی اوصف چاپ کردن چاپ نکنن جی سروان هلبستن قرفی ساتیری جی نویسی بون ما او جی بلاف کرده بود نه جبو خاندوان یعنی بینر ما بزن بن از باسا چه دیگه از بکرتی وارا بیجم لبا ما عادت که بود که کتاباتا بری که چاپ ببه لکمالا نویسکارا گرکی هر یک بیرو باوری خاص سر روی کتاباتا چاپ نکری دا بیجه یعنی گرکی هنکز بخونن و داره رابر بکن که اوا هجای چاپ کرنه یا نه هجای چاپ کرنه دورا بریارا چاپ کرنه دهاتا داین دهاتا چاپه نه مثلا کتاب فریکی اوصف یعنی هموجی هاتنا لیکولین کردن خبردان سروان لمالا نویسکارا بریار هاتا گرتن که چاپ بکن لی شانس من نباش بود که برپرسیار و شانخانه این کردی یعنی هنه قرصی کردن دوی کاری دا کتاب کسی بنابو دنگ چاپ نده کردن جبوک بکار بین کتاب خواه و یه کره خواه یه قیزا خواه چاپ بکن که اوانا بر هلبستن فریکی اوسه وک پاخر داد نه خویا کردن و جبوه که یعنی چما که یعنی کتاب وی چاپ ند کنه یه خواه چاپ کنه جبر که دستور 5-6 کتاب تنه هبو که کرد دکارن ساله دا چاپ بکن ایجا جبو که یه خواه زو چاپ بکن بر همین گلکی دلال گلک گرانبها پاش دخستن اوقاس پاش دخستن حتی او شاعر و نویسکار ما ایدی جیان دچون پایرا چاپ دوان را چاپ دو نه برای که کلانش کرم آخا سر مثلا بر همین فریکی اوصف هنکی درجایی قصه بکه که و چه زحمتی دیتی از آن وقتا که رداکسیون و به توایی کتب و نواوی کاری و اجی نراحت تیشتم و هر جمعه تلفن تکر مجی تشتی کزانه بو والی کاری وقت کرد کرم که تو سر کتاب فریکی اوصف پیش پاشه همه دوروه به دورا سس کتاب هلبستان و نویسکار مدن کرم که به گمان فریکی اوصف وک شاعرکی کرد بلکه شاعرکی هری نافدار یه مزنی کردی د باوری آمده جبو کوگاز صدما کوز ورد فکرم دو سبب منی مهم هن یک جه حتی مرو کار بیجه 3 سبب منی مهم هنه یک جه بردوامی جیانا خواه دایه هلبسته یعنی اما بیجه هر دایم
بین ناور هلبست نویساندی و بردوام کریه یعنی او رکاوی یا نویساندنا هلبسته اف یک جه بمین پر گرینگه یا دویم جرا یکم بلکی بغوای که ریک و پیک و به بردوامی نویسکاره کی شعره کی کرد دنگی هلبسته لگل او لهفانینا کردی یا خوزایی خرابک و دنگه کی خسر آوا بکه یعنی دنگه هلبستا فریکه وسد دنگه کی خسره دنگه کی وی آوا کریه یعنی ام قلم موزیکالیته یا هلبستا وی یا کوی بخود چه کریه نام مسو وککو خواندوان و گهدار باش دزانن زمانه ما هگر کو مرو بوازه مره کار تقلاوه زو لهب بینه لی با اوائه کو مرو ویا خرابک و جنو و سازکرناوه زحمته فریکه وصف تشتکی گلگی زور پیکانیه او دنگیوی شخصیه دنگه هلبستا خوی چه کریه دنگه نگه اما بیجم کرمانجی خبر لهباتیه پشتکی گلگی گرینگه بمن خصوصیت وی یا کو جه شعرین دن ودقته آهری مهم اوه و تشتگ مثلا زمانی وی yani devlemendiya zamanî wî kava ku em li ferhenga wî dinêrin peyvê ku bikaranî ew ristsazkirina wî bi rastî jî hêviya ku mirov dikare wî weke perçeyek edeba cîhanê bibînî jî didim mirov yani ne tenê ji bo helbestkariya Kurdî lûtkeyî di heman katê de eger şert û merc mirov karîba wî wergeranda zîmanên cîhanê hebaya bêguman ew ê karîba bibaya perçeyek wêjeya cîhanê jî lê mixabin weke her tiştî zimanê Kurdî nivîskarên Kurdî bêxwedî ne divê em hemû sazî û dezgehên li ser Kurdî dixebitin bi qasî ku em berhema çap dikin em hewl bidin ku berhemên xwe hêja wergerin zimanê cîhanê ku ji bilî bibe milkê evînê bibe milkê cîhanê jî yani ez vê baweriye dime mesela xebatandina wê xebata li ser berhemê wî ya rast Frîda gelek li ser xebitî bû gelek kedeke gelekî mezin di ber de dabû di heman katê de zarokên wê jî em bixwe gelekî ji wan memnûnin ku dema ku em hewl didin ku berhemên ji zarê bigire û yên din jî dema em hewl didin ku berhemên Fêrîkê Yûsif çap bikin tu bixwe jî kekê Têmûr hema bêjî bi gaziya me tên peyvekem fam neke ji me rave dikin berhema ji me re dişînin bawer bikin ew heyecana wan ew daxwaza wan ew li xwedî derketina wan moralekî gelekî baş didime zehmetê amadekirina berhemên mirovên ku çûbûn rehmetê em ê bêjin ku ne li cîhanê bin ne li dinyayê bin amadekirina wan çapkirina wan pir zor e ji ber ku tu tiştekî bilîzî tu xera bikî jî zehmet ne baş dibe bo wê jî me gelek caran ji zarokên wî û ji Kak Têmûr û me îstîfade kir me ji wan pirsî heta ku ji me hat me bi wayekî rêk û pêk çap kir tiştekî din dixwazim vedira bêjim Kak Têmûr em ne tenê berhemên Kurdên Sovyeta kem çap dikin di heman katê de piştî em çap dikin û pêvin em hewl didin ku di derbarê wan de bernameyan jî çêkin çi li fuarên pirtûkan çi li ser çi di demên cihêreng de em ji bo wan konferansa semînera û gelek tiştên din çê dikin Arê te çêkir te gazî min jî kir ez hatim ser kitêbê Alî Abdirehman min xeber da yani tê bîra me ez hatime Amedê ya Fêrîkê Yûsif ji bo bînerên me bizanbin çi qasî mezin e qîmetê wî di nava miletê din da jî hebû di hatine tercümekirinê helbestê wî mesela
هناك جرى دبيجن كاسي هلبست gelek خورد تنه جی بنویسه مهید کاره بیشه که او هلبست وانه کی مزنه مثلا ده هلبست که وی دا دبیجه جبو چه پر دست پی دبن جنی که سپی دبن دبیجه جبر که گوه لوره گوه gelek تشتان دبیهیزه و لما جی پر لوه داره سپی دبن نه ام بین سر مثلا کتابین هلبستوان و نویسکار میدن که چاپ کردن مثلا یا که علی عبدالرحمن از خواستم تو بحثوی بی که از تن دو گلیا بیجم سر کتاب علی عبدالرحمن تو جیزانی او همو من به هر دو که چه خارم ما آماده کرنه ما کرنه لاتینی ما دایت هدیه دایت برای کس نظام که پرا قازانشت کن نه از نه که لالش دیوان کارا دا پرا قازانش نکن یا علی عبدالرحمن از تن نمونه که بیشم که رومانوی پشتی یه عربی شمو رومان نویسی می دوامینه علی عبدالرحمن و رومانا وی شرط جادا از خازم بالا و بکشین مسروی پرتوکی که سر مثلا شرع آراراتیه و اوی دست بکر سالا 1960 دا او کتاب نویساند دست بکر نویساند در تخمین بکن که راستی وان کسا هاتیه که تبی شرع آرارات بونه وی چاخی سال بونه سال 60 وان داره یعنی پشتی سال 30 شرع آرارات و 60 ساله یعنی گلک ارمنی که لویدر تبی وی شرع بونه جی وگره بون ولات خواه که علی عبدالرحمن راستی وان هاته بون گلک معلوماتین بالکش خستن ناوی کتبه یعنی وقت بیجره و کتب بهنه که ته خواندن ساجی خاطر خانماوی گلکی دنگ دایه و او جی به گلک زمانه چاپ بونه یعنی به سایا لیسی ایدی گیشتی ملت ما توایا ملت ما جی نا چند گوتنا جی سر بر همین که علی عبدالرحمن بیشه تو دبیجی کرده ازدی حقا کار تکرن کار کرنه اف جامعه جی مسلمانه ده کان بس علی عبدالرحمن بکن یعنی بر همه کرم که مالاتا آواج برکت باسا نویسکاره که وره هجاده که وکه گوته جی گو مروفه که مسلمانه و بهتر جی سری خواه اساس بسر آخا کو بهتر نها گجه کوچ کریه رایشان دیه یعنی چه سر آخا ولید ایشان دیه اساس خوندوانه میوه درا گلکی جه حس کرد تشتکی گلکی بالکش زجور بیجم نه تنه بگماج مرکار نمونه علی عبدالرحمن بده خصوصا یاری مزن بلکی جی هبوکسازی آوی او مثلا فیداوی چه فیده گویا مثلا سرکت چه نویسکار و خوندوانه وراتیه زیوه بیجم دما کو مدس به چاپ کرنا وان بر همین وقت علی عبدالرحمن و خلیل چچان و هن نویسکار میدونه مکرن گلک نویسکار میل ودرا کو دنویساندن هما بیجه دست وان د کاغذ و دفتر و پینوس او پیوین کو او پیوانی خوش یکو پی چیروک ودگوتن نوت دکرن هم باور بکن برهمن علی عبدالرحمن و ين خلي تشان وين حجيه جنديد بمرج بيرنا كي اما بيجن نفيسكارين دني ينكما چاپ كرنه ببيفين وان جنوب ما ادبياتك اباكر بحقاسي تاثيرك واني پر گرينگي يك جواناجي علي عبدالرحمن علي عبدالرحمن اساسا خود او سازکرنا وی یا جی تبنا رومانن وی بالا انسانا گلکی دکشینه مروف جویا حز دکه و جویا سوده وردگرین گلک نویسکارین مجی گلک خوندوانین می جیر جی دماغت بهم جه سوده وردگرین نکو تقلید آوی دکه لی
mesela pexşana Kurdî ew û bi pexşanê yani ji helbestê zêdetir pexşana Kurdî avakirina wê çêkirina wê yani mesela wê pir girîng e hevoksaziya wan mesela navê behsa belkî Wezîrê Eşo jî bikin bi rastî Evet. jî gelekî imkana mere çawa tiştekî vebêje dide mere yani ême problema me herî mezin gelo me çîroka xwe çawa bêjin awayekî nivîskî me çawa bêjin dema ku em vê pirsê ji xwe dikin Alî Evdirehman Wezîrê Eşo Xelilê Çeçan bi Gaziantep'tê Hecî Cindî bi Gaziantep'tê li vê dira tabii Kak Temûr ez dixwazim tişkî jî bêjim bêguman em her behsa miriya dikin lê tu saxê em ê bêjin eskerê boyîk saxê Ezîzê Gerdenzerî saxê belkî em ê bêjin gelek kesên ku Celilê Celîl mesela Tosînê Reşîd Frîda xwezî neçiya jina me gelek kesên esas mesela gere mere tab û saba wan keda wan mesela keda te çîrokên te bi salan ku tu dinivîsînî belkî mirov tiştên ku te di rojnama û tiştên din de nivîsandiyê mere bide ser hev dinyayek tişt di Kurdî de makaleyên te gotarên te bo wê jî esas dema ku em behsa ev nemirên xwe dikin ki vana navê tu destnîşan dike pir mezin in lê keda kesên ku niha hê jî cehda wê dikin êm wek te jî bi rastî jî hêjayî ku mere bejna xwe bir bitewîne Başa na yani karê min kitêbeke min jî amade ye ez ê lê wextê min ez karê dinê dikim lema kitêba xwe herdem paş dikim ez ê wê tera bişînim millet bêriya çîrokê te kirine erê îja na mesela em ê ser mesela wan kitêban xeber din ku te van dawiyan çêk yani çap kirine te du kitêbê Emînê Evdal çap kirine vana xwe ez dixwazim tu behsa wan herda bikî lê ez dixwazim bînerê me re bêjim yek ji wana min ji Ermenî wergerandiye Kurdî û ew yani ser dînê êzdiyatiyê ye yani piranî jî kerî wan kesa tê ku êzdiyê ku dibêjin em nekurdin ji ber ku wê derê bi ilmî tê îzbatkirinê êzdî koka wan ji ku tê yani çine û êzdî tene dînê me ye û kitêba dinê jî me ji Kîrîlî her du keçê min kirine bi kurmanciya latînî ya îroyîn te her du jî çap kirine ji kelema xwe dereqa wan da du sê gotina bêje paşê em ê behsa hinek şaîr û nivîskarên me kek Wezîrê Eşo te got em ê behsa wî bikin û ya Emîne Evdal jî tê niha bas bikî kerem kir ya mesela Emîne Evdal bêguman ji pir girîng e yani o bawermendiyên Kurdê nezîdî û di derbarê ew pismamtiya me berhemê wî berhemnî lêkolînê ne yani hinekî jî tiştên akademîk in yani ew helaketiyên pismamtiyê di nav Kurdan de an berhema wî ya li ser ezdayetiyê ji kîjan lêd muhîm e ji hêla kurdolojiyê de gelo Kurdan dema ku li meseleyeke sosyolojîk yan em ê bêjin dîrokî an tiştekî ku divê bi rêk û pêk bi awayekî metodeke pêşketî ya modern mere tiştekî di derbarê meseleyekê de binirxîne lê bikolê û binivîsîne niha Kak Temûr weke ku tu jî dizane dîroka Kurdan ji xeynî Kurda her kesî nivîsandibû eger gavagê mere bêtir kurdolojî li derveyî Kurda bi destê kesên biyanî hatiye meşandin belkî du sed û bîsî salê ev wisa ye yek ji derve de tê li me dinere û me dinirxîne û du wî warî de gelek berhemên cuda dinivîsîne
Mesela Emine Avdal an merav kare çend kesê wekû lê zêde bike wan bi xwe ji dilê xwe ji hundirê xwe ji hêla hundir dil li me nerîne gelo Kurdek çawa kare meseleyeke sosyolojîk meseleyeke dîrokî derdekî Kurda bi awayekî akademîk bi awayekî zanyarî çawa binirxîne eger em dîroka wê nizanibin nimûneyên berî xwe nizanibin ew ê zanîngehê me zankoyên me ya jî kar û barên ku ana li ser navê akademiya Kurdî tê kirin wê kêm bimîne ji ber ku tiştekî em gerek xelekên wê çîrokê bi hev girêdin bo wê jî em bi xwe gelekî ji kar û barê ku Emîne Evdal kirine serbilind in û em hewl didin weke ku tu jî dizanî em ê hemû berhemî wî jî çap bikin çawa ku me ê xelê çeçan me berhemî bi rêk û pêk çap kirin me ê fêrîkê Yusuf çap kirin bêguman me ê wî jî bi rêk û pêk ragînin xwendevan ew ê ev hinekî dinê bike ku em xweşiktir li xwe binerin bi çavê xwe li xwe binerin îja keglalîş niha yani tiştê herî acîb li min tê yani tiştê Kurda gelek acîb hene yek ji wan e ew e ku weşanxaneyê me yê pir serketî hene nivîskarên me yî pir serketî hene berhemên pir delal jî hene yani kêmaniya me ji mara xwendevanan e ku gelek hindik e yani eva wek dibêjin paradoks e di nav tu meletekî de tiştê hat tune ye îja ez mereq dikim hûn ew weşanxaneyên bi nav û deng wek Avesta wek Doz wek Nal li İzmîrê û Nûbihar mesela apêk heye nav û deng li Stockholmê evana û xercê xwe ça derdixin heyran evana û ça bin wî barî derdikevin ew qas kitêbên delal çap dikin îja kêm têne firotan yani mesela ez dixwazim ser van mesela bi wê yekê re tevayî jî behsa wan her sê kitêban bike ku min ji Rûsî wergeran dibû te çap kirin her sê kitêb bi hev re û tiştê herî ecêb ku ez ser wan kitêba bêjim ew e yek ji wan kitêban ku navenda lêkolînên Kurdî li Moskvayê bi serokatiya Şekrûyê Mehoî çap kiribû aynı kitêb bi Tirkî jî çap bibû îja Tirkiye qedexe danî ser belevkirina wê kitêbê ya Tirkî lê qedexe li ser aynı kitêbê ya bi zimanê Kurdî qedexe tune ye yani tê wê manê ku niha îdî ji Kurdan natirsin dibe heyna Kurd naxwînin em ê çima qedexe bikin yani tu vê meselê vê paradoksê ça tu şirovet dikî kerem te yani ez dikarim veya bêjim li welê weşangerî çapkirina berheman karekî gelekî giran e gelek ji ber gelek sebeban ji wan sebebana ya herî bingehîn kêmaniya xwendevan ayê li vê dira tabî mirov nikare bêje ya mere bi xeyd bêje çima însan naxwînin çima bi dû vî zimanî nakevin mere bi hêrs û xeyd vê meselê ya jî bi însanar bixeyde û wan aciz bike bi wî awayî ev mesele safî nabe vê mirov rê û rêbazên ku mere xwe bigînî însana vî zimanî bi wan bide şêrînkirin bi wan bide famkirin wan li ber xwe da ku karibin ji xwendina berhemên Kurdî zewqekê kêfekê bistînin yani tê bikêjin mesela sedemê wê yek jê belagê însan ew bişaftin asîmîlasyon ji bîrkirina zimên nezanîna wanê zimên sedema ku ziman ne zimanê perwerdeyê ye ne zimanekî fermî ye statûyeke vî zimanî tune ye û gelek tiştên din însan gelekên wan bêtir bi zimanên Tirkî dixwîne di baweriyan bide belkî li deverên dinê jî Farsî û Erebî
dixwînin gelo merê çawa bike ku ev însanana bi zimanê xwe bixwin ev jî bi xebateke divê mere baş li ser bifikire bipirse merê çawa bigêje însana yani bo wê divê sazî çi bikin saziyên çandî niha mesela ev platformên dijîtal weke ku ana em dîsê spasiya xwe ji riya tezera bikin ku dike ku em dengê xwe bigînin însanên xwe mirov bi hemû hêlan kari xebatên çawa bikin ku însan dîsê li zimanê xwe vegerin ya rast tiştê herî balkêş Kurd pir dixwînin lê bi zimanê xwe naxwînin em ê çawa bikin ku dîs sa bi zimanê xwe bixwînin lê li vê dira divêm tişkî ji bîra nekin Kak Têmûr ew radeya zanîna zimên ya nivîskarekî û ya xwendevan di navbera wê de çiya hene yek jê her diçe tîrtir dibe xurttir dibe nivîskar bêtir peyvên nû de elime hevoksaziyeke nû de elime bi her berhemekê re xwe pêşdetir dibe di heman katê de ji hêladinê de civak gel jî her rojê hin peyvê xwe ji bîr dike hinekî dinê ji zimanê xwe dûr dikeve û hinekî dinê jî lawaz û xizan dibe di warê ziman de ja dema ku tu berhemekê çap dike ew romana mixabin hin însan tê nagêjin di wê çîrokê nagêjin di helbestê din nagêjin yani ew ne tenê mesela ew asimilasyon ne tenê di peyva di ziman de bûye esas di hiş de û di dil de jî bûye yani wexta ew tiştê tu dixwînî hesta wê derbasî te nebe ji xwe tu zewkê jê nas dî divê em weyankî saz bikin belê rast e îcat tu zanî çi na mesela em hinek tiştên baş dibin em nabînin zanî mesela belê kitêb kêm dikirin lê niha dest pêkirina kitêbê baş dikirin yên ne baş nakirin mesela eva îdî merî zana lê ew kesên ku dixwazin kurmanciya xwe xurt bikin yani ez dikarim kitêbeke ku van dawiya ya Mustafa Aydogan xemname çap bûye ew kitêb ji bo herkesî baş e mesela ji bo zimên zimanekî zelal û zimanekî heya tu bêjî zehmet jî yani zimanekî wisa hatiye nivîsar ku merî yekî biyanî be hinekî kurmancî zanibe dest pê bike bixwine wê nikar be ji dest xwe biaxêje yani ew ê kitêbê heger bixwinin û wê derê dikarin bi wê ja bibînin û dikarin zimanê me yî delal bibînin û hevoksazî ye here muhîm û dikarin bibînin û qewlê Mustafa Aydogan ve ez ê gotineke dinya wî jî bêjim te behsa bişaftinê kir bişaftina herî pir merî bi xwe dike yani ne desthilat ne dewlet ne hikûmet ne nizamkî mesela tu bi xwe li Amedê dibînî nivîskarekî Kurdî min bîr kir bêjim ku tu jî nivîskarekî mezinî yani karê te kurdiyetî ye kitêbê te bi Kurdî ne tu niha bi Kurdiyekê şîrîn ji me re yani tu xeber didî lê ez zanim kesê hema gundiyê te ku li kêleka te mezin biye û bi hev re çûne mektebê û ew jî niha li Diyarbekirê ye li Amedê ye ew kurmancî nizane tu kurmancî zanî yani tê wê manê eva bişeftina dewletê nîne ya me bi xwe ye yani merî ku ji zimanê xwe hezke ji miletê xwe hezke yani em wextê dibêjin bi Tirkî nepeyvin ne ku qesta me ew e ku Tirkî nexweşe yani ne zimanekî baş e lema yani em ji bo wê dibêjin ne ê me ye heyran yani bi zêr û zîv be yani şîr û şeker be jî ne ê me ye yani hemû mesele ew e ew jî wê demê ku ew karê ku em dikin yani zevqeke mezin dide me zanî yani her Kurdek ku dest pê bike bikeve vê govenda ku em tê danin wê ji me baştir xa behejîne di nav wê govendê de
ام هیویدارن تو هنه کی باسا کتیبا خمنامه بکی که تا وان داویا چاپ کرو بلاف کرد بگمان اما بیش ورد دسته میده و گلک جارا جی از چنته میده جارا از لیفت گرم از هر بشه کوی درکه دخوینم اما بیش دما ما آماده کرجیم دو سه دربا اما بیش سه دربا مخوند بری هر تشتی کاک مصطفى براستی جی جواهره کی زمان کردیه کمروف کاربه جی زانین آوی جی زمان آوی جی حنونی آوی جی دوستای آوی سوده ورگره باور بکه لدنیای همه انسانه هری بشانس او انسانه لی باور میوه تشتا جی هری زیده تو جی استفاده دکی تیمور یعنی زیده ایتا دبه پارات تاج بلکه هم دوری وینه آره تزانی هاوی کتاب دنیجی چاپ کریه وان آخریت تا وار چاپ کرنه شاخانه و سر یعنی آوی کتابی چی بود؟ وینا جوان ودخطه بده باوریم بده نه او کتابا سور و چاپ کرد بنگه راست نویسینه یعنی او کاغذ او جتی کی بالکشه یعنی سر مسئله ویجی چند گود نبیجه یا کتابا سر زمین از مثلا کاک مصطفى برهمی یک حکومت چاپ کرنه حتی نا برهمی کوی بخوا آماده کرنه ین مثلا عربی شمو کسندنه کو دائما براستیج مجلس سودور گرتی الهل کی یوی ما بيجي دو كتابي كرمانجي وكتابك جي بوير روكا بيجن هبيبينا كياجي قلت بيجي كدو دريج كبير بويه ما اوجي تشاب كريا بحثا زمانه ما چاندا ما كولتورا ما دكه اوجي چابكانيا كبمن چابكانيا كسركي لي او كاغذ جي اساس كاريبين جهرنگن مثلا کاغذ دماغ مروف لید نره مرد جانش خود و پرسیده که از بخود جانش خود کم گلو امکان زمانه کردی سینور زمانه کردی حیا کویه جانا وطن نحکم دست به زمان و ادب و تشمیشتین کاری و ساکر مدگو قی در فتا کردی کو کاری به گلک تشتین مزن بکتونهی پشره بدمره دماکم انسانین وکک مصطفى دوان ناس کرن مگوها ام مسئله نه مسئله قلسبونا زمینه اف قلسبونا مروبایی اگر کس شارزابه دواره زمان و چاند و دنیا دیدی به و گاوه اف زمان تیرا هر تشتی دکه مرکار بی زمانی یه میشل فوکو جی ورگرینه مرکار برهمین دیروکیجی بنویسینی مرکار لسر کاغذه باور بک او کتابی گلسر کاغذ و پنیکر هاتیه نویساندن بلکه نمونه ای که هری بالکش یا کلتورا جهانی ان زانم زمانه بیانی ده آره او کتابی دادی کتابخانه کردی لستوگولمه و روزه جرا هاتبو گوتبو اف کتاباته کتابخانه ما هی ما دیجیتال جی بلاف کریه یا هری پر هاتیه خواندن 6000 کتابه یا هری پر خواندن او کتابه اویه یا سر او یعنی هلیستیکا نه مثلا ام جارنا دکار انستیتوتا پاریس کومکا ما هی کرمانجی هر دو جیاندا من ازو کک مصطفى ایجاز گلک جارا مناقشه چه دبن هر کسی را دکه و مناقشه سر گوتن کردی یعنی اول گوتن ترکیه یا عربی هات یا نظام شورده هایده کسک نکاره به مصطفى ایدوغا را بکه و مناقشه یعنی دکاره بکه و مناقشه نکاره بسر که یعنی اوجی شانسی مه که دوستکی مه براکی مه یوسه هیه حتی از وی کتابا ویجی که دخونم از جارنا به حمد خواد خواستم شاشه که ببینم کجی را بجم که زورایی ببینم خدا گراوی لی حیا نه من نکار بیا ببینم و بلکی نبینم جی
کگلالش وقتی ما ایدی سر هفت داده مالا تا آوا از آنم که کارت دایه برخواه هلا گلک هیا تا حقا تعمول کریه یعنی ده هلا آبوری دا اون زیده خورتنینم بسر ناکمنجی لی از تخمین دکم که هر سال جه سالا چوی باشتر دبه یعنی ام هیوی دارن که کتابین کردی زیده بین فروتان هم بونا واشان خانه باشه هم بونا ملت ما باشه هم بونا ولات ما باشه و هم دکارن بیجن که افجی کده که یعنی کوره کی بچوکه ده حیم یعنی بنگه آواکرنا ولات می سر بخوده یعنی اوا کده که و حتی جوی کده هنه کس بلکی حیوان جیتونه کردیوان به کتابی و خورتر بویه گلک سپاس جبو وی پیویناتا تا وقت خدامه یعنی اگر گوتنا تا داوی هبش برکو وقتی ما ساعتك تجربه بشتی ساعتك خواهاتی گرتن کنم که براستی جز گلکی بختوار خواهیز دکم جبر کود بیم ماکا زمان ما حبونا زمان ما زمان برهمین مین ارمنستان و کافکاسا و کردین از دی بگمان دماکوز وید بیجم گرانیا خانی هجار هیمن و گلک فقی و ملای جزیری و برهمین کنها ایرو جهلا نویسکارین می هجاین لولیت نویساندن او کش هفدو تمام دکن لیوکه پیشین ما بگمان رولا برهمین کو و دماوده و ین کلوه هلی چاپونه پرگرینگد از تنه دوازم کو کسی کو دوستین کو حواله ما تماشا دکن جنیز و کاروباره ویژگه آمده که وکه مالا ویژه یا آمده بناف دکن بشوپینن جبر کو نهاو پی و امی هر مهی جاره که نویسکاره کی سویتا کن بحثاوی بکن و امی درباری بیده حتی کجمه بی امی به تایبتی جی به مالباتاوی ره امی صحبتنا لدارخن جبر کو ام دوازن هنکی چیروکا وان جنویین وان جزاروکین وان ببیزن دا کبرا دنیا پی بحثه باشه کگلارش ما تخمین یعنی ما تخمین کرد که یک جار تنه تلیناکه که ام باسا تا و شانخانه کت ریواد بکن اما جاره که دنجی بدستوراتا هف پیوینه که درشتر بترا بکن و مالاتا آوا گلک سپاس جی معروف اصلا جی هر سیکن بیکاری بریواده بن اون معروف نابینن لی همو کار تکنیکی وی کریه و مالاوی آوا از ورا بیش بخاطره و حیا جارک دن مالاتا آوا که کلالش تو هر سرکتی بی یعنی خواست ما ده هیلا آبوری ده از خوازم تو سرکوی که زیده بکاری کتبان چاپ بکی سپاس و مالا آوا بخاطره و حتی جارک دن